שלום לכם בית ישראלות. האם אפשר לשלב את מורשת אבותינו להלכה הרבנית? זאת השאלה. למה אני שואל אתכם את השאלה הזאת? כי הנה, אחד מהאחים שלנו, זו התגובה שהוא כתב. אפשר לשלב את מורשת אבותינו וההלכה הרבנית. זה מה שהוא כתב. אם תרצו באמהרית, የአባቶቻችን ቅርስ እና የራባናትን አላኻ የአይሁድን አላኻ ማቀላቀል ማዋሃድ ይቻላል ነው የሚለው። እና ወንድሜ ይሄ አይቻልም። ኢፍሻር የአባቶቻችን ቅርስ እና የራባናትን አላኻ ማዋሃድ ማቀላቀል ማዳቀል አይቻልም። የአባቶቻችን ቅዱሱን ቅርስ ቅዱሱን ኦሪት ቅዱሱን መንገድ ከራባናት ከአይሁድ ከፈረንጆች አላኻ ጋር ካዳቀል ነው ካዋሃድ ነው ካቀላቀል ነውማ አባቶቻችንና ቅርሳቸውን ያወረሱንን ቅዱሱን መንገድ እያረከስነው ነው እያዋረድናቸው ነው ማለት ነው። ይህ ማወቅ አለብህ። את הדבר הזה אתה חייב לדעת, אתה חייב להפנים. הוא אמר שמותר שאפשר לשלב את מורשת אבותינו להלכה רבנית. זה מה שהוא קובע. የአባቶቻችን ቅርስ ከራባናት ቅርስ ጋር ማዋሃድ ይቻላል ነው የሚለው። አይቻልም ወንድሜ፣ መልሱ አይቻልም። ጥያቄ አልጠየቅም፣ ግን መልሱ ለዚህ ላልከው አሁን አንተ የአባቶቻችን ቅርስ ከባዕድ ቅርስ ጋር ማዋሃድ ማቀላቀል አይቻልም አይቻልም። אפשר לשלב את מורשת אבותינו למורשת זרה. אפשר לשלב את מורשת אבותינו להלכה רבנית. זה תפנימו תבינו. የአባቶቻችን ቅርስ ከባዕድ ቅርስ ጋር ማዋሃድ ማቀላቀል አይቻልም። የአባቶቻችን ቅርስ ከባዕድ ቅርስ ጋር ታዋሃድ ነውማ አባቶቻችንና ቅርሳቸውን ያወረሱንን እያዋረድን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? የአባቶቻችን ቅርስ ያወረሱና ይህ ነው መንገዱ፣ ይህ ነው የጽድቅ መንገዳችን፣ አምላካችን ያሳየን፣ አባቶቻችን ያወረሱና ያሉትን ይሄ አይበቃንም ማለታችን ነው። እና ቅርሳችን አባቶቻችን ያወረሱናን ሁሉ ማጓረድ ማበላሸት ማርከስ ማለት ነው። מי שמשלב למורשת אבותיו מורשת זרה, זה אומר שהבן אדם הזה בעצם לא מסתפק במורשת אבותיו, אלא הולך לחפש מורשת זרה, וככה לטמא את מורשת אבותיו, ולהרוס את מורשת אבותיו, ולבזות את אבותיו, ביזוי גדול למורשת אבותינו, מי שמשלב את מורשת אבותינו למורשת זרה. אני לא ראיתי פרנג'ים שמשלבים את מורשת אבותינו להלכה שלהם, לא ראיתי. רק בני עדה, אני לא יודע מה עשו לכם במוח, איפה השכל שלכם, רק אתם בני עדה העבודים חושבים שמותר או אפשר לשלב את מורשת אבותינו להלכה רבנית. אתם לא תבינו. אולי אתם חושבים שככה אתם מבזים את מורשת אבותיכם, אתם מזלזלים, לא, אתם מזלזלים בעצמכם, במוצא שלכם, בשם שלכם, בזהות שלכם, כי אין לכם כבוד עצמי. אתם בזויים, אתם מושפלים, זה מה שאתם אומרים על עצמכם. אתם מבינים? እንዴት ነው የእስራኤል ልጅ የእስራኤል ዘር አባቶቹን ንቆ ያወረሱትን ቅርሳቸውን ንቆ ያወረሱትን ቅርሳቸውን ከአላኻው ከፈረንጆች አይሁድ አላኻ ጋር ማዋሃድ ማዳቀል የሚፈልገው በምን ምክንያት ነው? ተመልከቱ። ውርደት አይደለም? ይህ ውርደት አይደለም? ይህ አባቶቻችን አያውቁም ማለት ነው። አባቶቻችን አያውቁም፣ ፈረንጅ ነው የሚያውቅ ማለት ነው።
አባቱን ንቆ ፈረንጅን ማክበር ነው ይህ እንደዚህ የሚያደርገው ሰው። እና ወገኖቼ አባቶቻችን ያወረሱንን ቅርሳቸውን ኦሪታቸውን ቅዱስን መንገድ ያወረሱንን እንደጠበቁታይ ከ2500 ዓመታት በላይ በኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ እየተማለዱ የጠበቁትን እኛ ማክበር አለብን፣ ግዴታችን ነው። እኛ ይህን ነገር ለአባቶቻችን ብለን አይደለም፣ ለራሳችን ለነፍሳችን ለህይወታችን ብለን ነው። ቅርሳቸውን ያወረሱንን የጠበቁትን ቅዱሱን ኦሪት መጠበቅ ያለብን። የፈረንጆችን አይሁድ አላካ ታዳቀልንማ ከአባቶቻችን ቅርስ ጋራ የአባቶቻችን ቅርስ እና አባቶቻችን እያዋረድን እየናቅን ማለት ነው። ይህም ማወቅ አለባችሁ ወገኖቼ። እኔ ልጃችሁ ወንድማችሁ ጸጋ አምላክ ይግዛው ነኝ።